Ia no kekahi ka'ukama, a me kekahi ka'ukama hou. E hiki mai ana kekahi ka'ukama, ano pilikia kia ka'ukama. Aia kekahi maka honua, ua kau wau I kēlā mea me tālama lalo. I ole oia e kau ma luna o ka lepo, aka he aha ka'u I kēlā ka'ukama. O keia ka mea I o'u ole ia, ua nui nā lālā e ulu ana ma o a ma'ane'i. And ike wau, I nā ka'ukama opio he nui, aka I ko'u mana'o, a'ole e ulu pono ana lākou a pau. Oiai ua nui loa nā ka'ukama mai ho'okahi kumu la'au. Aka, koe aku no ia. a'ole wau I o'u hou, e waiho ana wau, nui nā lālā ma o a ma'ane'i. Aka, e waiho ana wau pēlā. Aka, ua kanu wau I kekahi mau mea hou. Eia kekahi ma'ane'i, eia kekahi ma'ane'i, eia no kekahi spaghetti squash hou. Eia no kēlā hua spaghetti squash. O kia mea a'ole maopopo ina ua ho'ehu ia. So, koe aku ia, eia no kekahi mea hou, ke ho'aune kekahi nalo meli e komo ma loko. Aka, hamama kia mau pua I ke kakahiaka wale no. Ano leila, the early bee gets the pollen. Okay, ma kia mau mea kanu e a'e, a'ale mau popo, aia kekahi mau pua wahine. Aka, koe aku ia. No leila? Eia no kēlā zucchini, ke ulu nei, me ka hau'oli paha. E lo'o ana kekahi mau pua wahine? Not yet. Mahalo I ka ho'olohe ana mai.